اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua kawan-kawan semua di channel kami Habibiyah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berjumpa kembali. Insyaallah akan kita membawakan beberapa selawat seperti tadi dah kita bacakan. Yang pertama, selawat yang biasa kita dengar. Yang lainnya seperti Sallu alal mujammali, itu biasa didengar di zikir maulid. Selanjutnya Sallu alal mufaddali, Tahan Nabi Allah, Tahan Nabi, Tahan Nabi wal mursalin, Allah Allah. Ya seperti itu. Ada juga kalau yang zikir maulid yang lafadznya ya arhamar rahimin. Bagaimana bunyinya? Irama yang biasa kita dengar. Ya arhamar rahimin, Allahu ya Allah. Ya arhamar rahimin, Masya Allah. Ya arhamar rahimin, Farrij 'alal muslimin Allah. Seperti itu ya. Selanjutnya walaysa narju siwak, Allahu ya Allah. Fadrih ilahi darak, Masya Allah. Qabla al-fana wal halak, Ya ummud dunya wad-din Allah. Ya arhamar rahimin, Allahu ya Allah. Ya arhamar rahimin, Masya Allah. Ya arhamar rahimin, Farrij 'alal muslimin. Nah seperti itu. Ada juga yang lainnya seperti di istighfar. Istighfar, Nastaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim
أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا غفور يا رحيم يا أرحم الراحمين يا غفور يا رحيم يا أرحم الراحمين. Ada juga seperti istighfar yang kita dengar. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan وظاهرا وباطنا أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم من سمعي وبصري وكلمي وفؤادي من سمعي وبصري وكلمي وفؤادي أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وظاهرا وباطنا. Ya kawan-kawan, seperti itu dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.